wonten ketuturan satu icupak lan igrantang. Ipun mekekalih menyamu. Icupak ane kelihan, igrantang ane cerikan. Gobo lan parilaksananipun mabinaan pesan. Icupak gobane bocok, mekumis jempe, brenges, kales, bokne kekeh menjujuk caruduk. Pasang ni nyantung, kereng pesan pun medar, nanging kiul lengit yang ajak megai. Ia ni grantang, gobani pun ganteng, bagus, pengadang ni langsung lanyar, kenyam nih, duh dewa ratu, manis saja. Sapo siro je ngatonan, perjani lelor, perjani senang, jatuh cinta raos ni mangkin. Kenten pun grantang maimbuh selepisan pun mekaryo megarapan dicari ngujang ya selek maimbuh duweg. Nah sana mangkin cerita yang titiang ijupa aja grantang puniki nedeng megarapan rincari ke ipun metekap dicari ke i grantang sana nututin sampi belin nipun cuma jak kumuh macana tenikun tekian gai rikalo matan aine sampun tajag metaki-taki pun igrantang pacang mareren matekap maimuh ngelurin belinnyane aja ke laut lakar mulih daging setonian menjalan mulih ke pondokne igrantang mesadok tekian belin nipune pacang manyus apa ngawak ne kedas ne kejumah. Nah ningah pesadokan di buku itu dicupak lantasnya waktu. Kalau setuju ne, kalau setuju. Cai jadi bokayah malu. Kalau mulih malunan. Kayah boci bang bagusan. Kalau malunan mulih lah. Gitu ya cupak nyautin pesadok adin. Subane joh liwat tekian tongos ipun megarapan itu nian ditu icupak nyeledetin adine tusing tepukino igrantang ditu lantas iyo makipu dinyanya deh nganti bek awakne uyak endut lantas yo menjalan mulih maro di malun rumahne boyo gelur-gelur ngelune neramane lampah jelempuh yo icupak menjalan mulihan mapi kenyal saja nih yo megarapan dicarik nih di subanin neked di wangan jumah nih gelur-gelur yo icupak maimbuh perjalanannya